Pini seven along adaba birta thandang sami brismai disopi non birta thipi pen arjit. Pini Socheng constituency ka parlo menukur along MAC Hetsing rongphar ahin pen anesan choli. Nizang kar.om long Socheng constituency ka parlo menukur along MAC Hetsing rongphar ahin pen anesan cholin proila pen bangso mai along chingki chingwai tami padopon. Bangso mai long alu hiaman pen ka chitong dun MAC Hetsing rongphar chitong dun. Lapen ka pre ki thege dinga tum chitong dun pen mayar di pidun rendi. Bangso mai long ka chingwai pon laki no ne prang ke leji election sa hutami mesen pen ka chapa hai pon nanji aphan ki un an pen ge claim pon rep nang popusi mai long jai pon. Lapen bangso mai long MAC Hetsing rongphar ahin pen kar.om tami ron pon. Lapen khela hormu tami pipajer pon. Hamren pen thoniram ronghang news text report B News 7. Non birtang non pen arjit. Karena itu Socheng, Bharatiya Janata Party, Socheng Mandal dan Patel Putano, atau kedamtang Mingkan Suringa yang parti itu Songambong, ma organisasi Songambong itu klaim kedam, yang dok ini ma operan lepon pen, Arnam, jadi pen itu klaim kedam long porsi dak, kar presiden sekretari board committee kedoan dan itu kamar yang sing sada, kami lakukan pen, karbiang itu mas council itu mas CM Dr. Tiram Rohan kacing pen dak ini tempat kar.om lapen. Dak sport and material apa tak kena rong, anso se sport culture apa tak kan kuponi lah. So kami kami itu cerita kono, masih dak bangga jasmet kan. Ini Socheng along dak district long keklaim lapunan mondor long keklaim lapunan, board committee long keklaim lapunan lapen dak senior leader tum an kan tum dak ningso ningsi jipon pes ini tum bang putin dak tim Socheng mate Bharatiya Janata Party anso se ke bangi long ini tum jakong doan pen kami klaim lapen jipon sih cita cimon long. Saya mesti kau pihak satu ini MSC kau pun tak ane sihat ane itu meeting tu pun elok lah sedang abang ke itu 11 ani abang si just met cengkong lang centrally lah so office dak promosi wise kosong sih batu bang ani itu dak non siap di kompon. Sebang jilang nang itu Socheng constituency long kehai pan am ning tetedo so. Kebang kedamtan dan itu just met kerem lah pukali ko just met kedamtan dan itu nili MSC ho just met pen bang pak peruk bak abunang kam lah. Sedame kongres lah pen Chong thuiden le pubangara atum tame chikubin lo la penon ke bangi bangi dum sarkar long claim dun pen an so se utun master patale punoi rong do paching ko long le punoi ma kereng abar sa long le punoi tani tum andi si claim ko la peto ma si Tangte pini birta ke lansing toni koklo domi thakme kurgang thu kar.om.